Meghalaya SSA Schools Association Central Body kalapan pau ya kajing sengo kemen bahadian baka Supreme Court kari kala ailat ikinong hikai ban pendap tho ya ka exam teachers eligibility test hado usnam arja pupra bat kala wanling ba kajing let jang kaseng bat kumjuru ki wei pat ki association sha ka Supreme Court ban kerpat bishar biang ne ka review petition ka baya day bat katat ya ka ba ka association kala file hapo Supreme Court bakan penjela na ka arsnam shakalaisnam kata hadu usnam arhajar apupra habakran shakilat pathai kubor hagasingi sajjan u president ka MSSASA u babu Aristotle Sirambai ulakintu ya baro akinong hikai ban kre akot bha ban pindan kam ya baro ki guidebook ba yo na yo par kumjuru ki balapin kre da ka sarkar khanang bakin long ki babit ban long ki nong hikai bat pindap ya kani ke exam association ni appeal ila ka Supreme Court akan review ka lomba kani kapor ka Supreme Court kabo asne mandendek ya ka teachers eligibility test kalong very limited tinggi akan pa ya ka honorable Supreme Court akan extend ya kani kapor kini kilong key points di mana kalian jungi association nila raise ko Supreme Court kuntuk lang pat Andrew constantly tam kini ki petition kibala file da ki state ki prepare for India but kumjuru da ki association ki prepare but ki association jo ki no hikai for India tingi shukwa banya to sha baro ki no hikai ikamta mi ki in service teachers but kerpang ki no hikai SSA ba nakaliang jong ka honorable Supreme Court kala ailat bangin ya argue ya kanika kam in the open court kapabot hapo court te ngilayolat ban late appear atli hearing kawai kadai hak khatlai tri jom brai me ala ko riu but kawai pat kadai at pandai tri jom brai me arja apon riu wabut menin te hadin bala appear yakini atli hearing nagalian jongi nila yo ban argue itu ki matching dawa di bangala yo bani akmat but menin hak final hearing nakaliang jongi honorable justice Mr. Dipankar Datta akajing don rekat lang di honorable justice Mr. Manmohan kila penmi ya ka pronunciation dan kila penmi ya ka judgment kumne honorable Supreme Court ya kani kapor ak asnem shakalaisnem kapor bangihaban pendep ya kani ka teachers eligibility test kadai 31st August 2028 kambe issue 31st August 2027 katang ngihaban mujud kapor bangihaban pendep ya ka teachers eligibility test kalong 31st August 2028 kambe issue 31st August 2027 Bakal tu nak dengan ini association ni sebagai bangai kacing aku play kabak karpang sekini kinohikai jungi kamtam kinohikai SSA kibala yasno ketila permi met permensin kibala ai kacing tersyan ini kaba nilayo ban file yang kini review petition ban kuncuru ban mikmat ya kacela Meghalaya ya baru kita kategori nila panau nama nak kacing file jungi kini review petition abangi file kamu tangi kinohikai SSA hari kata dia lambai ya baru kini in service teachers tinggi hai kecil hai play ke bakal pangi kini kaya sesi jungi kepala yasno ketilang jungi met mensim both financially di to play nangin kerkui bi bakal ni kecil itu lang kecil itu jungi kanan scam shushu agini kisi berkipor awan ladangi pek chua bakal ni kani ka judgment jong ka Supreme Court 1st September 2025 NCTE kalau onside, kadang ke exemption hando bagi tu kita join before 23rd August 2010. Kim don kampanye yang ni ka teachers eligibility test. Henry dah kacing amen pat yang arti house nam ada kanyo. Dah kacing amen yang arti house nam ada kanyo. Ham tu lah berusaha baru itu kinohikai kita join on or before 31st March 2015. Kiha ban pendek dia ke qualification joki kapum bala product da ka NCTE apa notification ke bala penmi 23rd August 2010
Kapabot dah kacing amen jong central government ya kali RTA baro nilangan lang panihap ban pendep ya kaneka artikel ban pendep ya kaneka teachers eligibility test. Pada kacing kami jong Supreme Court ya ketuka judgment akan scam show ya kaneka amendment jong ka RTA 2017 bagi baro kini kin service teachers minta nilangan panihap ban pendep ya kaneka teachers eligibility